Halo, dobar dan. Dobar dan. Lijepi pozdrav. Pozdrav i vama. Je li to nova emisija? Je. Je, TV Parlament, izvolite. Malo bi ja o ovome navodnom incidentu u Borovu. Izvolite, gospođo. Znate šta? To nije lipo. Ali mene interesuje ko su ti dečki. Da to nije uvedeno iz Srbije, da to nisu dečki došli provocirati malo na taj dan. Ili su to dica od onih ubijeni 12 ljudi. Znate šta sam jutros čula od ovoga Pupovčeva glavnoga što je u Vukovaru? Kako on priča novinaru kako je to njih iznenadilo da se neki mural stavlja. A ja sam vidjela taj mural u Vukovaru sada što je stavljen za 12 ubijenih policajaca i 12 križeva. I to njega vrijeđa. I nas vrijeđa. Pupovac i Plenković, ja sam HDZ-ovka i ostaću HDZ-ovka, ali Plenkoviću minjaj se ili ćemo mi tebe minjati. To je sve Pupovac izazva. Svaka njegova riječ u Saboru meni podigne želudac, dođe mi do grla. Kad on nama počne predavati kako je ovo ustašizacija, kako je ovo ustaška država, a nikad 91. spomenut kako je njegov Stanimirović palija i hara po Vukovaru. Tu je problem. A svaka riječ našeg premijera, spašava Pupovca. Mogu li vas nešto pitati? Možete, izvolite. Evo, sami ste rekli da ste vi HDZ-ovka i nekako ste rezolutnu poruku poslali predsjedniku vlade da se mijenja ili ćete ga mijenjati. Da li je ovo HDZ za koji bi vi glasali? Ne daj Bože. Ja sam ostala, ja još imam iskaznicu HDZ-a, ali za Plenkovićeva HDZ-a koji nas ruši na svakom koraku, a ne ruši on toliko koliko je dao krila Popovcu. Kako je god Pupovac udrija u Saboru na Škoru, tako je on došao u moju Dalmaciju, u moj Split. I tako je on udrija isto na Škoru, istim riječima, istim tonom, istim taktom. I to ja ne podržavam. Dok nam god bude Plenković vlada u HDZ-u, mi smo gotovi, nas su priuzeli. Eto moja lipa cura, hvala vam i Bog vam da zdravlje, gledanja vaš televiziju. Ne čujem vas. A gospođo, za koga ćete vi onda glasati na ovim lokalnim izborima? Za Škoru, mila sestro moja. Molim? Ne, samo me zanimalo za koga ćete glasati. Za Škoru, nego za koga? Otkud nas zovete? Znate šta? Još ćemo isprobali smo HDZ smo isprobali Franju Tuđmana. Bio je Bog na nebu, a on bio na zemlji. Isprobali smo Ivu Sanadera. Kad je došao obećava sve živo. Nećemo dati naše grenare u Hag. Borit ćemo se dok je došao na vlast, izda nas. Ovaj Karamarko jadni došao, bija mjesec dana, došao Plenković tamo gdje je sjednica od HDZ-a. Jedan čovjek ne može baratati sa cijelom Hrvatskom demokratskom zajednicom. To smo svi čuli. Došao Plenković, da Pupovcu vlast i njih dvojica vladaju i neće nam vladati, živa istina. Ljudi moji, probudite se, vidite šta nam rade. Vidite šta nam rade. A ne HDZ, ja sam HDZ-ovka. I ima ljudi u HDZ-u, znate kakvi ljudi, ali nemaju glasa. Došao je diktator, on je gori nego Tito što je bija. I hvala vam lipa. Gospođo, samo trenutak, molim vas. Ajde, izvolite. Gospođo, molim vas, možete li ostati na liniji? Kolegica u režiji vas želi preuzeti i nešto pitati.